All India Radio Info medium wave meter zathum somli point khat kilohertz sagya somgya len ni le FM megahertz zale thum point nga apan hong ki pang cha pai te program hi tuni in tu tak la kom simna COVID-19 ki jak sak na le ngai se tu ten phat na la kilom tak tak na hon te khom te ngai na inei dingu la te lama sa pen ding in nang te te khong tel si la yani party na sak dia hon tel tu te Kolkata Manipur Bhavana om Zamkhan lal in Thanlon Lezang Phai Zotung Gyalkhai Saino Zang Sumtuk le Swangpek Muna om Alom Tengteng Bana Munton Tama om Akhomi Tenga Ida Hontel Thanlona Pansing Bia ko in Munton Tama om Ain Kwan Pi Tele Alom le Wal Tenga Ida Hontel Ingai Dingu All India Radio Info Thutak Lakhom Asinto Mungyan Moy
Nagaland Health and Family Welfare Secretary Kesonyo Homi in Nagaland na pantu khani someni ni a Guwahati Medical College Hospital a COVID-19 positive damloa ompen ani reina etchak na a result negative ma le athumbe na pena positive non chi ingen nibang za jam nungin alive na ding test thakinon ding State Health Department to Guwahati Medical College Hospital kithoza gi geo ahi chin hyomi in zanin to thak saini te kyanga gen damlo pen hoi to zel in ICU wapan isolation ward aswan sa kinomta Nagaland na pan sample sang zagukle sagi test da thonte laka sample jangale from le thum negative in sample songukle li result nga khelel Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal in kumsang ni le som ni le ni siang in lo na se ni te lo pon sak ding et kai na theitel sak ding in Zamin district le sub divisional thunei tu te kyanga ngen Sonowal in Charai Dio district le Sadia sub divisional headquarters Vietnam ya COVID-19 do dia akimanda no mohi lo bol na to kisai a akivakpi department dang te to kimu khom na hun ni pi gi ge ding le state in kumsang ni le som ni le ni siang in lo bol mi te to apung a lo punga pya the ding chi in deputy commissioner kyanga nge na bol Meghalaya a sample atigo min sang le zale kwa test na laka sang khate negative amu ki a samples from college agi result nga kinomlel COVID-19 de ni som khat om Chief Minister Conrad K Sangma in karhong tungding pen huput waima ma chi ingen state ta COVID-19 secondary context sangup le primary context zani om ahi man in gamading in so nalian pi ahi siagi again bana quarantine na mi tam tak om le test ki bolte atam zo negative ahi manin thu hoi hi a himale thil ahi di monga lak the hilo in test bol thak thak kol ahi chi ingen be Meghalaya Solkalen tu niapan in dole ni tengvan za chi tom tom te bana himal sumu na tom tom te le thilbol sa na lam te lockdown om ma le pathinon ding in zanin phalna thuswa Himale State Capital Shillong le East Khasi Hills District a Milliam kha kola om te laka tello himal kilo asummu na neiwak bol tu pipe bol tu gari bol tu le Ministry te bana highway ya truck sia bol le thilbol na ding ban zuak tu te kha kolin om MNREGA le na set na tom tom te leng protocol khau do zia na set phal sakin om lo na set na to ki sai teng teng leng phal sak a ye Arunachal Pradesh Solkalin State Capital Muna lockdown jaka tang khalo lo ana sen ni le lo bol ni ti ading e pass piak ding in thupu amaute ki gin ni le pathian ni in pai thei ding o chi in official yen asama pan banhong tung lo jakin lohit district a wakro a anti lo hingmu ding wang in kita samhi Tripura a COVID-19 adam lo ani na pen thumbe te zoma hi nungin a result negative ita proto kiton in malsa biala ding in Tripura corona free agamni na hita tuma in Manipur corona free hita chi in Pwancha kinom Chief Minister Biplab Kumar Depin Tripura corona free state hita chi in Doctor healthcare staff le galma tonga pangte bana ipiti kyanga kipa thugen Tripura in COVID-19 na damlo ni niya damlo masapin nisagi paita in damdoi na pandam siang taka pot sakin om tulalin ni zatum som thumle yati home le facility quarantine in omlelwa sample sang le from thumle laka sang thum janga le from ni te negative in adang teng result nga kinomle chin health department in gen Sikkim Solkalin lockdown lakhyat ahi chang in state pola matang damlo te le samsin naw pang pilo din chin gen Chief Secretary SC Gupta makai a State Task Force meeting ni nahun a pilo dingdan kikup na ni ahi tu ni tanin Sikkim in COVID-19 case ni no lo ni nai lo cha cham ti ahi rangpo le nali check post ya online self declared forms piak lut na tungton in gamsunga local meeting honglu ding hoi taka etchet hiding fin Gupta in gen tunya dinga thotak la khom isin cha the yai te hi
Katila ni nadingin pakpal zubang sila ganmuan singin asak. Dia hontial tute Pennsylvania USA numan timbwal nambin in. Dorkas venue lang ka anunu te Delhi nga iyan te infala hoi ti inkwan nga ida hontial. Washington DC heltu pa GL Roman paitele ay inkwan tien. Central lam ka ay inkwan tele sanggam te bana. Delhi Noida Kolkata li infala asangam te nga ida hontial. Tulsa USA Siam lim ti inkwan in lam ka apile pu nga ida hontial. Tulsa USA Reverend Dr. Lalkhup Tongle ay inkwan tien Central lam ka asangkwan te New lam ka asangam te inkwan Bangalore kilit pile pu tele Dilit inkwan ting ting lam ka ko sa asangam te Delhi ko sa asangam tele India ko pi kam tama alom le wal te nga ida hontial pakpal zo bang ingay dingo Zubang kumlaw dong Why bangin ka pa ngawang vein Ganun na tiyana bang kiyuzong So ka ohong pampay kihin O ganun na tuwang ang zungin bằng dây cất nhắm lâu dòng cất sắc dây lá tê hồng ayo chiều nó chạm nó cái này lâu hàng tâm hồn nó thế nào vẫn không biết Cô cả hôm lung kim yên Đâu có năng viên răng hoa Xếp thấy băng xếp đi hoa thiên Năng viên linh xin băng hoa biên Ô cân nôn nó tuôn ngang Natila thumna ding in hun amni chila thangmin don mangti inasak diahan tel tu te malnom zodon guite kwala pan ti khanlam pau siam pau khatwan ti gin khosam ti simpi gunglo upa ti gin khotwan le khan chin ten diahan telu lamte la ngai jan chingin lambiak sang lal swan khamba swanam thang pi naw lak le khamjon san ti ngai diahan tel ingai dingo Hãy subscribe
lam te COVID-19 apan ki ven ding dan hi ding ina omin ina ni hong ki mo piken alo thilo hi le meter khatin ki gam laun na khut le mai awang ki nin sabon to sil siang gi gen na khu a hi ke la a the chen na bana ai ke le tissue paper ai ke le romalin ki dalin na zo chen tissue paper pain la na dial neu so pa in ina ki huan an le me anum lain nen la imon ha na ding in thei tui bol tom donin ko ul pot takin la mit si sain tu di de in naram doi negi ge in na kyanga omlo tan autte lomte to ki hoin la akun le in kwante panti na to video call in ki ho zenon mit an le khuksin khe ding gel sa a om le khol phatin na khoi khang na mun te pe ma disinfectant na dal na dam doi in ha syang gi ge nadam the na enzelin khosi khu na khak san na ne nge le kin takin ki at kol na mun nai pen nai pa in la hon na hil bang bang u zuin hi lo ding te na khut sunga hi ke le mai hum lo in khu le ha thai ken khosik le khu mi te to kinai ken namit mai nak le khoi ken dam lo te kyanga om ken nang thuin dam doi na ken natanaw le lom te to khut kilen in le ki pom to ken ki check up din dam doi na ho ken alo thilo hi le phone tung to nin dongin mi pi om khom na a ho ken alo thilo hi ke le ina pan pot ke ken atila tom na pen ding in chi chang in lungpin ding na yam chi la kampu le alom te na sak dia hom tel tu agar tala om mung pi in bung boy som jing son mung lal kholian jing sol lal ber sang dong lian mang ti le vika ngai dia hom tel ngai ding All India Radio Info jing ten tu tak la kom sin na le vi twan son mong li alom tia pan phat na la ngai nai nei ding tuni ta lam dali le minute som ni ken to ki tonin I hunu obeta mun ti apai te program ngai ting sing om nom le mang pha